večernje naše molitve i ovo iznošenje plašanice, braćo i sestre, koji smo na jedan simboličan način učinili, kao što to čini se više od 2000 godina, da iznosimo plaštanicu koja predstavlja samo telo Hristovo, koje je skinuto sa krsta na Golgoti i položeno na mesto tamo jedne ploče kako stoji u hramu Vaskrsenja u Jerusalimu, gdje su pomazali po običaju jevrejskog naroda, običaja Hrista i spremili ga za pogreb. I evo mi ćemo taj pogreb večeras u 7 sati, u 7 sati ćemo večeras sviriti za takozvano popelo, u stvari svirit ćemo statije koje su tako potresne, braćo i sestre, koje ako se udubimo bar malo one reči koje budemo čitali večeras, onda ćemo zaista saosjećati kao da danas Hristo strada, a on strada. On strada. Čućete u tim statijama kako majka njegova, kako nariče, kako kaže: gde zađe dobrota tvoja, svačajči sin, zar ja se nadam da ćeš me ti uzdići, a kako da te sada pogrebam, kao što smo čuli u večerašnjoj stihiri, kako da te pogrebem, sinu, majka nariče ljudska priroda. Zato, ako možete, dođite da zajedno učestvujemo u ovim večerašnjim stadijama. Bog vas blagoslovio i svakim dobrim.